nero na me achele com trade order non ti nero ma be me organizing city eto kit ma ki executing kere ene kama ati e kilo oni dok biya chani ki karo cross gang be chere no cross ka kwene ma ono gen go yobo ye ma ono city council unyo gamento yobo ni ka wa ini kwanyo container ni ki kan e be chere timo biya char ka ene ka kwene ma ono ti ready ma ki yobo pere kit ma ki timo kere to me I think it was not right. Ete makito gyoge lo tell wan gyoge. Ni tie ti jomo mege mukane matreat order ni teru gi madin arada makago nero kare bulldozer matika charo ka yubu guri ka mukane me en kuri jonni. Foi matera da in mai tika nano tami be TV nya Steven Palaring studio mitami be TV akineno due matine atiki panelist wabinywa ko lok mapera tera da tina ne watine no due angwen me due ma bichel maka ali bario ge piera riu ya bichel gen mauti memma miera wet in mai tika nano tami TV mieringe ene mono president Yoweri Museveni kagota ene matine otimo gen maklwani state of nation address teto kanywele melobo Uganda kita tela wor kwere pe maka abit mokara ngeje neno pagamente peka ngoma gamente tika kate kwere yu ngoma gamente romo chobo peko ni anone ileb ma cheke waje ni accountability both the electorate and the citizen anone oberu ke kare metimo ne amira fo mateka da producer mamekwa ala dieto gen Emma kido amira fo ibene assistant manager mame komita me be dir Wilfred Akai studio ene matine ni atie ke la dira yera Godfrey Jiji meta mona jole matera da mod jo matine no tammi be tutwal dano duju ma gulu tammi be TV kar duju tammi be TV kati ke lo anyama ke anywa ma bejo tutwal ma konyo keme la ko ma mekwa era pa mapat ma wana ko ye duju ya yom tutwal me be ke gidok tien ne kan ba ko nywa wonu ka chen yin ma be ne ti wa ko kenyo kanu che pie luge te me gitek ke me ne cha lu ge ba bana inong jom ma pol magen ke nywa ko ke lwa ana poe matera da kakara foi matera da ameta ti ke ya yom ni mono panga lisege ni weng juma wano down ke gigulo mukene bene nene chon no wachelo mo yeme gange ameta jol la dit Isaac la mono ti ye ka eni Isaac tie oberge kar metit ma chalo wach mono la tela papate NRM gulu ka eni general secretary o timu jema pola de nene chon eni kwana la yibi eni kwana nigre eni kwana la yibi college man yote gen geno pege rwate e kar magiti school cham yet mona jol ki batega de la mona joli wari ma pe wanen bara mero foy la chwej ni dele na pe waji maraj la chwej ka we ilo mera di mama don't get up kakare ka go ma report kakare foy matera foy Tommy Bear TV me luongo an tien ne na ma chiel me o studio ma meku afuyo matek ben ngoma wono tika timo ne ulto yabo wang dano wego dano beru ki ngech wego dano beru ki gena gama wego dano beru ki gena tema maduong en lok ma ki loko kan angeni ti lok ma bejo mero foyo mara yela Gigi man la rema wa yoke do kwere man no kare me politics bien tenda ko tie on the other side kam gine no gunyo e do to ba do kwere gide ye ga beru e war wan e da rem food wati a jola wati a yawa gere do food ka do tie er ke do ye go ga bedroom ye lo ka bedroom mo ner mo mutima lo ka bedroom yo no ner mo mutima lo ka bedroom la foi mataka Steven kakare foi matek lan yin mai tika neno Tommy Bear TV iner matine wa mero wa beti gumma diet menwa ko atira ne lokum trade order goyo kies padano timo ngoma timo gulu ka eni
e kar magini eni tiga time dano beru ka lok matek adada o pingo ki timo dano kite eni pingo dak bene e kar madong ki muko ping indo ineno ni gulu karo dongo ni wow ento dano mapol kago agi Twin Central Gigi kachel gi Isaac unogi wati gulu is the cleanest city madong leng loyo wamir wanen the impact of the trade order ne weko lutuwa tika kwene luak ma mekwa matiko malame Uganda tika kwene dano mapol ku logo ne a trade order ne cha mokene beru wati mono da ko powe wi dano lwen motime botwa ka ene iti nano ne lwen motime botwa ka ene ci wa be ber ke gumma diet me nywa ko ne ento machalo wati mono media akombete wano te kumu awarwenyo omen wa wonwa latenwa la diet la chambel woto gana ana mer ka wa chako talk show ne ene wa bet ke moment of silence dakika chiel mo alego producer mo mega ene ane wane wa betemo apene dead air a we ko to wa po bene pere pe yele ma mege wala ko wala chojo ka tibune ka ber me coach amen no foi ma terra da Isaac amete mona chaki bore neno kius padano makirero kidong bene inero wacha dukine te ko padano ning kombete inge goyo kius wanero dano yabo keto gidu mogo structure mogo manyuto no dano kara tiki chenne ketene ning juma mier gu ket gedo we uri mabejo beri de gulo a joli ma terra da beri twal palaring amero wacho de trade order ma beri katime gulu city kanye po beri gulu city kekan ma la win jomatika neno wa TV mergunge ni geno time city ki municipalities madame Uganda ni owen gene parliament ayo kati ki chek meneno ni oloto keneno ni yo metimo biachara uberu yo malope takara ni aki kogo ma wa keyboard yuara ni yo me cho dul maneno lokum ray mu chora Uganda dul malo ne lokum ray mu chora gino ni gitika no tek patich kit ne rano mu chora piene ni biachara ma pultie ma peki choyogi peki ngeu book my account gi kirati kere physical location ma meg gi bena no pere ma peki ngeu matiati ci wexu ginoni tika dugu tek igi tika dugu tek igi ki kawanero ke me budget me Uganda obino kere e mwalim ali bario ki piari wa ngwan ki piari wa beach ki me piari wa beach me bi wati bi donye en ki me piari wa beach elli inoni dependency unyu jenge e komchiente nyu koin ma a ki wo Uganda o cha odwa hone odugu ping Uganda noni umiru gen gi jok chenne ki Uganda ka kan mero machalo wa duki ngolo kon mogo matram go ngolo yo ya kon mogo matram gi do ngolo you said no ka jomo ber NGO wel go nano no teach me you said no keta gi duon kere an teach to la wa chiel mukeno charo udi mukeno charo morka mukeno charo dugi jemi mukene wigi balle chiginero bera brat ma okero Uganda kamate owe onero beru tieni biachara tie madante ka longa ki chane matien mamita ni oloto ki ket la tien mu samet ket mu chor tibino kan mir ki ket mu chor mo betie be ka ki kero mu choro gamete bino chente makonyo yobu guri konyo oriat konyo gangwan konyo jemi mogu mamiate konyo lokum security bana takare chi trade order eoni kit mo biro kede anyway unregistered businesses operating along areas mano tie gazetted pe maybe achara
enoni ka kenyu umirno ko ao kingi ki kero road reserve railway reserves kachal Kampala kachare jomano ti teng railway enoni wa grofa ke onyo iteng railway Chireka kakare wa grofa ke onyo ka kenyu chi gin magamento katikere ene menen ni kitimo gimo makonyo gamente rano lim malupe ki dul makeluone URA dul majogo chante kumbetini iunge kono kioski businesses mauno gitika kama miro pegu beriye kumbetini kai chero ino ori mauno gitie ichuk ulailong mauno developers go yubu erno ieti nono pe mwa angwena bi kumbetini dano donye manyute ori ni weng lo charo donya ye ori eno machalo wa documented order documented order donc oro to la chat donc beru ka kamaki ngeyu ni anti ye na Isaac beru wa chi tiga lore itiga foye ngomo time ento ke ketu mono la chat ma foot pa wa la ta foye ne okay la ta wa chu gel muti la chat ma tiga charo bo no tiga char la yue miro donya are ke win ko la chat no yeme win an furatiga wacho the status quo kit matikere kakare kada bibine kom tamma mega irome tege kenyuro kada bibine kom tamma mega kakare mo we okumbeti ka ini chero pingu la ilon ka kenyu ino orimu kenda ketika merene decide mako pingi doctor yutu igare bo doctor ge kenyu ni kitika get ori da ka kenyu expansion ene tiga time ori machane dongo petika accommodating dano kawa chero ichuk gulu modern market maunu neni ke chere no lo chat ni ngwana beach meru chukanya goga no gelu chuk in the kaba wano dai kaba wado ye maunu neni lo chat ke ma chao ke chere wa bwana be pebi no pia wa lo chat be no pe ye kumberi ni olto Wilstone o meteka kenyu ka ichero street ni main street kama neni ka deti wot kenyi be chimpe to arwa gamone pier bi winyi ba kali ba papa ho ali ba dia pede bi me tu nyima lobo ka kenyu ne kai ne aro ka kenyu we bag speaker ni waje ni no ba kali ba papa mama le wele papa no ke ini charo ka kenyu ka harima no trade order pipio ke katekere ka kenyu was a very risky area. Board security wakibor jomatiu ki guri pien wangolo guri ka kenyu no tek wachuo ka kenyu bene tek pien ka kenyu ke woro be pebi nga matika bongo kumi victims madung amero wajone I had a friend mai kwanyu chime ki ka kenyu ki komeni uberi mutaka ke entika lok ki chim ki kwanyu chim ki wang mutaka ki char ki chim. But Kumbeti, that area is now accessible. Menu keep my status quo. Dadu e kom tamma mega. Okay, ufo imateri in my tika na Tommy Bear TV tina ni watika nywako atika ne the implication no the impact aduki pa trade order mote megulu ne bene maro tie pien jomo kene wachi mono kai wor campaign olo to de neno odi mogo ge yabo keto ne but equipment me chilling ching dano udwa ko dano la kwene aberu ka le tam gila wara ma wachi ni mono kai wor schools pol schools itam mukar ne peki cholo bana ti mukar lu nyoro ma chalo wa dukime goyo uri pa dano kwanyo dano ke yo me chat ma peke mi yo kare dano tika kok ma teka da eno ne ngo ma tim Tommy Bear TV uno ne pera tek wa nywe ko kong beru wachi mono wi dano tika chero ka wil ento adukine mono tinining dano tinining eno ne pera tek ko beru tit pa media me loki lokum jemini eno ne chi studio mi Tommy Bear TV ya yom ni mono watie ke la diet Morizo Dong honorable tie honorable me la ro peje ya mene city a division ya honorable koni be berge kar me mi Tommy lokeni guma be nyono we no futwa chaka beti guma diet me moto joma tika neno Tommy Bear be wunu tie
ka keto gi jalo cho neno kiwinyo ngoma wabilo wani ayom ni a joining o meki nani enema lokma kitia kare kire ma lokma pigi tego total ya biberi yom ka che kuna no chawa ci bena nywa an ye honorable Maurice Dong councilor big miller rope city division bango ko fuye mata kakara fuye mata Isaac unaitiga miyo atama mige akaba malupe ki lokum trade order ni iti wachi munu kai wor chalo wai chuka na goga akombete eni kai chero kai yenya gwana nini chono no pay no ero kombete eni chuk ti organized to be disorganized urutu wang me no gwana tie I wor ben I waju ben ni mono chalo wai nyima lobo kaba no when customer back corner liwa dia de mamala wele pat dak be gamo ke kena dawe e wai ki kwale chimpala remi ke kenyo ineno wachi ni mono trade order ni eni bene beru duong loy rache yani ning ajoli ben twal en kit noy wayne may berga wayne no fut petama no fut gin the status quo kit ma kumberi ti kere yunge trade order wanero chuk matino me kin ping o togu cha pong ma atiki biak bene revenue ma ki cha raising ki chuk ni mano chere e cancel ma pat ene ben notika tika mete mano kai woro e carro ki Gulu City e cher mananda e tuok Gulu City bi no ni container ma ki kwanye ki kanyi ki dwa ogi ti ken pen yunka kenyo ka waneno kumberi kai in mweji ma ko yo machero noya ma carro ki kweyo bi no e center chora e side ma Moro district ya buga bi no container ni da pol gida ba ki riye gi bukene ni gitika kenyo lo tino trading center e oni bena go cha nongo bi a char mo go matino chi e oni mer fruberi kin e ko mo ma ala neno man don build kom tam ma mega do me a chi trade order no pegen ma right in terms of nano ne ki organizing business ki organizing city kitma no mi no ki do kere yo ma bejo ubet kere in your city kati organize attracting development partners maduong eto kapeti organize pe attracting development partners ka environment me business benetima right bene pe attracting business partners mogo maduong mono bien chi nero na me achele com trade order no ti nero mabe me organizing city eto keep maki executing kere ene kama ati ekilo. You may be right, it am me ger kit na chao kene to kelu ne kere eno kele wapel. Kit makiti mu kere to me I think it was not right. Karika berini ke mi warga kidano ke mi kar kidano but ka kwene mauno gen go yobo ye mauno city council unyo gamento yubuni kawa ini kwanyo container ni kikany ibichere timo bia charka en ka kwene mono ti ready maki yubo pere ka ini neno ikare maki timo trade order e oni chuk madit ma waneno eni chuk madit ka kamati fertile metimo business i chuk madit ka kare wen opomo kakare wen opomo madung ngarmo wacha ni mono Isaac ngarma wacha ni chuk madit kay donyi ye chuka dit disorganized to be organized kabe noni mum yor ke char ye rej mutuo nono gu tok ye kaba gitika char ye sekanan ni kare maki yubu chuk madit tigi tiyo ki miyo e chinjo mo gamu chuk madit yu nge yupo neni ba atawoni nentale wo ber ki jomo kene mapego neno joy label magi ker kuno pere no kama ki joy ni vegetables very clear vegetable ere no ki chare bon no ki chare bon ino ka kama ki joyo ki joy ni umir ki chare bon ere no ki chare la yata chi kon label ni meti kama len ado ni kuno ki muni ki rio ki dak mo ne kenyu gen ngi neno vegetables eba awai ko kono peke de chari vegetable bien do no mi ara manyini peke do be do la wa ni wa po kwa kakare so trade order ni atawni no gin maraj lo etini city unyuki municipality kachil ki government mago executing trade order eni uno pego yupe bien ko no go yupe
we will do gin makiluni a gradual shift. Maki wachini wamirni pijo matie I area ma aki library chero mago lailong chero mago kona la ibi unu weng wamini ukaro chero chat wilu ki chukni enini mano kitero mot pela wachi ni kai pela wachi ti jomo kene unogu da okafu pien dane weng na en magete on bia char ba beno giti gi moma pat na mukene no guda okafu go wero tiro gi unyu weri gi mona e futti giti ga chat gen giti ga timu gen mukene ma pat ka chat don winyu ma report ni ngo ke go kios ho go no kios ma giti ga go no kios oni peke mi u ka gi ngade mona me choko jemi ki kios keno mara bulldozer chi di kios maner way ya chuli ene ke borra nero wache ki ya chuli ene ki piane ni acham madano chame ye ine o ikaru bulldozer wa ye enche gwar ye ni elo tere bayo ke ngade do mete ki choko jemene rom ge ngat mo gweyo atabode irom ge ngat mo gweyo atabode ma ene pebi aki widano piu yoryo trama ene bi a mora da ki widano agwati ni tie ti jomo mege mukene matred order ni teru gi madin da makago neno kare bulldozer matika chero ka yubu guri ka mukene me en kuri jonni so keep maki executing kare trade order ni kibora anoni uberu maraja da kakare me agiki wa dolu jomo kene mi tamdi ene trade order majwan tika timo na ereni wano kuoro no miono gubetki miono council kata iwa ki report ikum kit makitia okere and what has been the impact mafut wa team council po kata ko ne pia wa ne impact tini do o mere romme bia chara gulu o mere romme choko muchor bod yuara o mere romme choko muchor e council magitie igulu city ni o mere romme bia chara padano o mere romme leo pa city pinka yini neno ka bukene kama ke kwanye kiosi o ga macholo kitu yonti baraja dada tibara da for example nani nge gang padele juani that stretch in opposite chukadit manu kama chali etiende look at that place kiroti kere kumberika yende chere kunu pepa karta gine chomo yeme gidong eno dano tika bae ne kunu ke bi now just right behind gine behind Gulu College, Kakenyuni, Monica Kenyube, even though it has become a local dumping area down on Lipeki Wood on the Bolo Yugi Kakenyu. But before Mono down to Katimobiachar, that place was well maintained by Jomatica Timobiachar only. I can't even chair in Nimalovo, Kamadong Kwanya. I challenge you, Charity, and Leomaga Kenyuke poor, kept on to carry, kept mono biacha to carry Kenyu charm. So I'm now watching it. The action was something very good, but how it was done, and I bear my right. Menuketa let me away the end justify the meaning. Piani, Konuni, Kakamagi Riemi, down, I only don't pick a berry any. Tiarke Pieratora Momo, and Nano Lenga Kenyo, no Iwa be very young. Kikate wa tap moma man la wot ketian to arabino karuko ine che marpi me miario ka kenyu o wa don lo biro ka kenyu ka kenyu ni mono chan security light ti paruere piano ki o se ti kenyu ni ruero a ke security light ka ga ko ma choli chu security light ma ka kenyu pa wana arabana street lights ma wati ke gisi ka en pol gi beron ti ata en ko area e gri no ti o ga don maraja da don ti mero tamma mega kinorma mega kakara foi mateka da
jija ametre mona akele la dia Godfrey were mi nero ma migi atirone ma lope ki lokum trade order mero foyo Isaac la mono ma terra da pe mi utama mege foyo in mai tika neno Tammy Bear TV trade order ne ene goyo ki spadano wanyo dano ki kachare beri wachini mono peke yobo widano jija mero wachini mono ti jomo kene ma preso neko ge ma lope ke teme ene pangi kita ini neno kwere Isaac na neno wai gino te me Uganda weng o te me city ka chel gi municipality ka chel gi town councils mo kene inero wachin mono ke yobo widano mono ke chene ning a joli dai total mayor palaring a joli bo mayor na diet mo donyo leader of opposition cho tie one solo sol dia your position me gulu city beru kene be no want to create a constituency actually kilo mayor Isaac pilo ko mo logo dojo ikid ma Isaac o logo kere ya chak loke no ata ma tiga lok ma chalo de lok pagamento eto ma kito gyo ke lok o logo chalo wan gyo kere Menjur lo kaya cek pe peto kontak tiga yewi chalo dia lok ba tiga defending government pe ngamu berkati mo dojo eto ya giro logo chalo position ma kawan pe de wadi moris kakare donc mi da lok ma ni lok palaring ana ngiyone wanu dojo kering be go bedo ya yom ni mor lokeni watiga lokone lokum trade order one in weng wa do city wen ke nen Isaac nen in jiji petit lu char wil mo ma char la cho ma jiji pengeyo chalo wati mono in Morris in the city ka ene aka nen ya bu cher ke ti wa tu ipeje wa ngiyo ngoma watiga lokye ma ber da wanu dojo wa ngiyo makage waju bana mo ko chaden me kakare Yubo's report mo kar ne tero ni wan watilu chan nambario iko ujong nyo kara mo jari jon mer ko kero api wa kan wani wan ko watimo be donc kit gi mo ke ken maga meta karte ke design mo ke ken makarte ke ma kwa lo dans le mero wen wuju po kama wanu ti ye kakare ke mana tamo ke am piane manyute kaketo implementation me trade order ni no tie uno bura chuli gikamo kene no pedak romti mo chalo Kampala kitati wacho ne wan me ko mier ko bed la chen no mier gite wa mer chalo ngad ma ki po ke malera dada pero mo turne kila jai la wache ngi lori re nyoga ki biru iye wa ngi ke gina chama ma tek ma yar chama ni kakare wana ti chan maliet wa kama liet o beru ki ko ma duong mo ter ma kama duong da kan dano ti ka julle donc rom me biya char ma dano ti ka julle ke wa ku kelo gulu city o kama dano en foyo dano bor ni gulu city ma be kiri ki ben ni wan jo kene nanu no doge furu dong donc nen nanu tiene wani o dojo po ko yar don logo wani dojo wa miero don logo en to kid ma miero bien kere mier po bien nok ki ker ma tor wa ker man nok man dano ti kere donc inu teme mane manyute trade order ni odua ko dano ma pelare pa dano pinya da in terms of chente ana miero wachi chawane ka wan ti wot wan ke duwe wa chere banks ma pa ma ti gulu ni wen banks gu no lier ne loy wa jo ken bien jo ma u gam lon ma megi maka vio no cha time potoro no cha time dano en wait loan officer si dano cha dano rio dano chere cha mu kende modong inoni dok biya cha ni karo cross gang be chere no cross mona chel aneno silva meru penyo ber ka playing ber ka karna social media handu ma mege madong no ni kan wet kam kene papa dong pere en no pota mata ma pat mer mege de na de ya piani biya cha man yo te jomo kene mo de na de ya biya cha ke goyo gang ben ke goyo gin ma dong ngata no tamo de wi ma pat dong ke do me to dong pere do wa ana wa ni gin ne bano bero chalo gin mo mati timely ni kon ni trade order en ke kate ke ma mo kar ni ma pia ke bolo kui no kono dog morizo karo kui kene mi chere kansi isite jomo kene weng no room dan weng no por piana kemo mano dante ke no raj ento timi me bene
Isaac gen go plan maber ni gini eni meru cutting ye ma dong tiyo ye wen dok gini bono ngo dano ma pero mo ko kum la tela mo piene ka chalo borwe site kan o ko ano ti kar wa wa anon gina ro ti mo pat pe la dit chiere madano ngeo ke nying mu yuat nying men me gonya ben chi ta twe wa an ben pe ngo fuda ti donya pe agam office chi ya so dong pelare so kitiyo en ke window ni eno ni maya matika a chi otwe ne maya matika donya pero rescuing dano straight order chot uno kid mana ne no kere ane no twere no dano konye pingo waji ko mano wane duju wane no watigo ngwana chen moti me moro to municipality ma megi moti kara wa o jemo kon wajo ne pegro ono dano ki ching en tuori on dan ki ching yo ngatu ken en pe be ye ka gi mete gi balo bi achara pa dano gen gi pa nya chire chingi men gen mo wan wen ne chi ki tung chel ben one chalo konyo lu tu gi no piene ma mai kwa kanyi ba palaring kid mo mer na den wajo kere iya da kamu kene magi wajo ni pe por ni bi achara ni unyo peti area mo por ni mer kere bi achara ni icha mo kene wando before yo eto foye jima we foye man yer bon wa ngene du tuo ma ker gi pe dom pe go ber gi ker meti me gi mo ke kan dom wa be mi room ke jo mo kene manu tigi ker manu a gi chan gi timo en jam no weng yu geru li ego ni ma ne anu ni ki kene dom e chawa ni jimi ma gi ker gi onyo odi ma gi ker ni pe do wa ta gi ker pa dan wa do ki guvu mo pe ker ni an kar ma gi no timme akati gi la ti choj mo manda ati ko ma tedi ma ko na waje ne uno pore wano jolo don lo eno no pore ni kid mo mer waji kere agike lo ke moda wai no dugi side wane ni no miyor ge gazette ngi wa areas mo kana nyogi chimi wane mumba wan wa miero ne kan ki la udu iromi ene bimeno mun jomi area li ene ko chiro junge kan while ge yobo kan kak joma ker ge betwa kan ge beberu kan joma ker ge betwa kan ge chiro jung kan ma peoti meni room no beru para an mati look at been affected ana tigi workshop ma mega no la cho me metal fabrication an modar wa tigi joni yo beda ko time chalo taw awa tigi ni o borak pija guai makome wando ti yo chida go me tim gi vula wa chak ma ya ko jam chi wa nga ya ko jemi o wen e ringe mo wa ya ko jemi mo jono product be non ko pego la cho wa ya ko jemi la mur dano ya ko jibila mur da ngat man yer mer wi ot ki nyodo ne cha kwa jemi be pe ngo grade e oto wa ya ko jemi odujo yo no poda anda poe me ani pe ya ko jemi ma ya ko ne kirgi be do wa ga chan lo mu choro be na yue gi ye piene mu choro no iyo dugula ye do atare wi ni yuara te kenyo grand ren te kenyo jemi lances no choro gi be no romo ko be no ma pelare chi dong ma dong ki kwanyo gere jimi chero a dong ken ma tikere ento pene dan wengu dong ken ma tikere ne cha mo kene an gera a chi nyo so ko zo wada no pat ki pa jo ken ne ento jo mo ken ter gi ma raj donc kios ma ini waye ni gi chwalo gi eni weng pe go cher me bene bu chero ki achara mo kar ko ngyo do kios eni bene mo kene abir ka ne la bole maduong no furu dong wow ki 2.5 million ento ki wajo ni puo matika dio diang do yom twin pa go piano rinyo banan kenya jo mu ken matika li miya bichel para ringe bi na dong gini grera ko onyo miya ga miya bichel ko do you 2.5 million para ringo ga li miya bichel ngwe kere suda ngwe kere da ga wi le ge bi we mo dio we ge i we ge o chwe o ba raisa pe o chero ba ka chwe we ni me yom twin ko o dano mate ada ma kirigi benni dano do chawane dano tika tuta me dugu ento dio ker pa dano schools ma wan wati ke kan wagi te to pen mo par wen do tiana second term wen dam do al tiana ko de wara actually abera lokte e teacher chele wachi mono e first term gen pege chulo lu fonye private school pien la tiana chele no tigi balance mo dong kala tien ma mena char chok yele ke bia chara e gulu sitka en guber affected ma tek
pegi chulo la fun mo ge ken kakare kaono ni ket mana na waju kene ni mera dong no mera dong en we ne achel koloro dong ni tikene ana beber kanywa ko tamen ke jom kana wati ki back streets madua tai de gulu set wamali ene ikare madong no loke no bine we jone ono mior ki wachi gidi jo mon me area ene back street ene ki yupo ben maleng wun ko chat pe tutunu kan wun ubi chat pe tutunu kan wun ubi chat pe tutunu kan wai lo mo kene mo da ti area magi gazette ngi ngeyo ne kan gichare kan fruits kan wo chalo tiano gichare chomatera gi ngo gi manu pararingo agi ti do le gina chama pe romo chero no gi mo no kon ki yup ka mo pe tutunu me gwa ko tua wek pe o duak dano char direct madano chalo wachini mono an pol kara maro wilo pilau ke nyim housing finance exactly nyoy nyima lobo kenyo no dek mo kene tie exactly no ka oni gitim kumano no lo mo ti wachini kono mo choro kono lo mingo no weng pa wo better affected gemo no maraj beru pe ento yo magi ter ke dano speed o beru tek mo karo ma we ko dano ke garo kedi gi ben ni ti tim je mo kene ni ngaro ma wachani mono ngato beru ka duo grade ni moni mo beru ka walo wi ata dano ka timo ngon beru wa gi fonyo gi rachwin pen nyeri o kita che wala kita dano ko kwere dong bere manywa ma me ara wajna nane kakare waneno ni kamu kende madong tie ni no chon dano pe ye dano cha donye eto pe dano duju piene ti chat mu kende ma i chan ka ana we yin si wila mu yeme en gi kunu be pe no anyogi ma ge vulu fut ti chat mu kende ma ti automatic be meta ni beri art be meta ni beri art kirgi ngom yor gi gazette ngi ere mo ma ira mo chat ai chat ni ma peti ma fekti ngata tero gwana aha so eguni eje ma ana ne odio dano kakare foi ma tera da amiro Maurice in pay lo pe cancel e bin mi yutami ma chalo way in atika ne malupe ke lok me trade order e gulu ka en keto ter ke dano kida dukine mot ma chalo way in pir keni ma chalo way in Maurice magine no time ineno pengen tinini in la tempia chara mer gena ana ngeyo ini winyu ni nke kumi kidong bene ineno wachi mono decision pagamente ni tika konyewa jomo ken tika foyene lo gulu kar tika chena ne wen akumbedo waneno gitika keto giru kaba ke goyene pangeyo kono yom finti botu isito ne mono rom mi giru mi sito tika ile chero maro ketene ning ajoli bere tol pararing mera yela ken ki la mono ki wono tew nano wa do winyo ke kamu ke keno ti ye implementation per trade order ni anan warga ma ke power secretary choyo Beono petty directive. It was an advice. Yes. Kenu kan warga magi choini no petty ni mono mier ke timo chocho. Petty directive. Beru tam magi mi. Ki le mono mana beru mi tam. Ento warga do age bot le ditti ci in na tenti de mi nene nyoro ni tieti gi cho weng. An adede uno peraj pien ikte wara kama charo onia ye enni this pre-existing your permanent temporary structures in a wing adido lo getien lo man wani dana do penyo pe temporary gene pack war check pien anything temporary lasting between 1 month to 6 months kapia de be kwany mer pen pere comment ko so down nantel nge they were assuming nantel ke penyo the local councils in wing for existence per gene enuni and you ngela tenga ro cerka penyo renewal nyore a do ya bechela en matière tema do tumu di ye kwanya da graduating kan geno matime pere ko dare meta mo pedo tema we down to ni kudong yena beri karo no perte bengi kwe ki bot permanent secretary kom warga me ano choine so inuni pebal pian chek ki kilo ti me gwa ko dana ye me konya dan an pegi tige kom le ilokum trade order to twale igulu city
Amero watching ni obinu ichawa ke kare kita meke na ke jomo ken be wa kere ma no ngati mo ke ken mati la tere pa wak la wi bi perambe ke don perambe ke gropien kay ne te wargane joma wargane ke cho botki pe guru kansela eto mi ngi ki division mayor de cité tant clerk cité mayor ki jomo ken ni office RCC LC1 loko magaba numéro ko koñ ngo nena gën eno tum so wano ken kirdo no tika din maroma de link pian peki way betie you get it so at the end of the day kituti mekwere ana penyu na machel pian neno marka magatu speak we belong in town cha ilo book check whether ni their processes mamir in Europe kidano work down you put my quite jump again me a radio announcement me rio warga my physical report developers eguni me a dep imi car gini me what a process kidong bene kado o enero me kwanye nene be premier do tigi kero kigero kay no la mon pioti frige ki a pete lo de mer nyode la mon pedo be kan de ruang kiasene ci waro ñoo dir donc pay dugi i med wagi fridge mate e waj ma bene la dit kwan jemini niyo kay kwanyo ci di kebe pin e romo kerde choj ni o jonno mina o ene ma kiti no ana kwan chenene pe kwero ero ki mi kare e kwan so kay kero pin gino ke tiyo ke file ke charo kwele ke charo kwano ke neno ma ini choj kan nena cho duo karo nyo ponia gen be wen in pelare e kom nena pa me penyo we mi be beri cho we kiri ngara te tel ber kiri reference ni ada wano winye command gen ino time ero ini inero wa jo beri we grade wa ngage kero ma peru ko toke nene ni kikar el notigi dak sede ngwae masse doge o toge wiye well, in parallel, dear me, or dear me, Guinea in no time, ano kilo perro. Perro maukina, moro ni ikine yir, moken man, or more to do a year. Can pay very much at a duke. Mitret order. Permit the enter pressure get to Madame Berukere, program containing impact. Morris Manutan mono pressure unego jumokene. Malupeki on your kills. Ke kwanyo dana ilok me chat. A dog ke kweno berko ma dir bonmon ke joma julle tenguri. Mana dog kwene ko ne wange ko pe wakel gen ko mo ki bollo ko kene we ci wa ne ba jonna un ko ko mo no lo kan lo a ke mara an kira dongo neno time way cities apa mo kene wen o wero tiyo pero ne kiwi wana kanyo ka betu no time gursi de ken uno right tinena era yabo TV no kamunyo tete me yabo TV no kamunyo tete me si ene kinene wa ni eno beloko a ki wa kari betu no a ki malo ti abene kom wa ko ping uno ada dane ni wan machalo lo akbe gulu city uno meta ni nero mo ko beti uno mira kita jiji waje kwerne ke bet ki twin me ki japien god mo fori wa pat ke god mo fori to Uganda mo ken ke ye ga pen kon Morris ka manako Morris honorable Timakeja me penye la penye ke me achel anpa berisit anpa beru e council no meko but at least kariga berika bieno atigi to wire me winyu neno era peme loko takare ka be loko miro lok through ngat matero ma material representative ma mega makenyo chi ikare ma warga pa minister ni bieno ma o ka eni che gore mun machal lutera ma chumpilwa o temo kon koka sing me get we tam me wachine ko gin anyone machal wan diwa in machal wachini town city clerk in machal city clerk wan machal lutera tam wan tini kuma eni jo wan futi kaman pero gi futie no watamu ni ko ki wek maguru ni ko rima no na machal wachi wan engagement machalo council o belo pe ke temo engaging wajini gina no bini kara ke chawa madano a section of
jomo kenetika jubilating kato kuima megi a section mo kenetika preparing for exit Mario one of making personal individual consultation ana perga kanatero bottom club pien anati won come me building and control committee me go city council yes loko where machar won come magini porre I docket man bigi ko me ni a wondo mo wa in le pe be toerwa petit ka choka mo ne gine inotime and a trade order bino machalo executions of accounting officers now and Martin o kita ini penyekering machalo council ngarmo be ka ma yobu yopene but and akil to the attention of the outgone mayor akil to the attention of the accounting officer ni gini inimotika tema de be check ke wacha ni radio announcement is going on and then be check why you need to inform member of the public the affected to Guinea fraction money iwaraga the announcement work process it I did not call the book no wrong what you chi andong market tiet enune anda ling bidane ane mutahati award ki mi ngechi eno tawane process ke no rochi mo o chera nyim an kita don ke chati ne ko ne wan no ke no paper ke duan me wane gi ka kan ti man la bola ne one of the politicians temachal gengone and I'm paying attention to it. Yes, so Nuruni Neta no can look more on team or team and Kiri team in the 10 cities they are transitioning to municipalities. Uno Birking need a special report. Don't cut ni one we expedited getting in Tian Locker Berguman. Now, a duki patimu in the kit in and do Chaka can Nichaka Nim, white Timugan man. Food competent food pair. Guatamani give providing one key report in the next council, so that we understand. Manyote report more maute magichua gekele council in timo district order pere and America nini kapego meo I will be one of those man will demand for that. I will definitely going to demand that and kono gemero nyogedek a public statement has to be made by the responsible officers in your duty bearers. Be team. Pien kikum lock, ikumarme you got in your guru city. A year be no trade or make a team, and a kerem make a team, kerem make a team, check a check team. Okay. Doctor on a bertie boardwalk, me come in, Mr. Can take out can charm, can down cock arrow. Mabe no ni, la tiene in a chow cocoman of footy doctor. Eto ki kubede ki gan chako munu kon maloy yi won gango be eto kai waje ni tim gina kire chako kok chalma furu no ti doctor ena yubere kawo an gini en wa wetu gin jomo encouraging ko chat en wan yang ya chuno chat en guri no ba gugu anyoge yusi ki gwana makiburu la bologini ento yaro long yaro bug wa wal gianga ngo gino weng le la yoke and wa wechi ke lo gin ma lo ke ni tap one del to one chuli ka kanyo we oh kanya don kar yo chi warin ben e tinane at the end of the day pera ni obino o di wa don mango maraj lo yo and wa wechi kama no wani one be ober ma odi odingi yeti acheli kai ne chuk maki gazette ngoro me chat padano mukene ya chaki yupone wechana pia no pom la bole chuk wilowo uri no take a top na bondano e and to advise mano mirbin keyboard jo maneno lokum trade and industry nga gi kirme chata welgine no mirbedo wela mo in migini ka o tar wona yela o don kata kwere chi rumen ro chata gine no tam ene kongbe no ki chat ke dan were more ziki kero lok ma pere tek man yuti machalo wachi achuli food with money metaro ruma chel mano jiji kwanyo vutile money ini kwanyo money ana kwanyo manok chi watar no wati ora chel kita lula ke timu ni football o bo wa pere ke ya kata ke wa degi nyana mer ke me example arabe Nairobi you know dukan achie it's an empty space normally bino ki shelves no mega mano parking or bino yaro charo for 8 hours where o kinyo to kene bino donyo
ora chi no dana dek tika pangone ina tara kum no ba charo biasa pa yel pa mar jiji fabrication nga gene pour carry road reserve onyo in an open space it is normal beno no bad bien dear teacher kinera or you do not have a platform to advertise no displaying dear teacher kinera queer mon titi kan atamu du gore wang arana jale ro titi ye onor kiram we hone now kadi penyi wi ni chuk mo kenene pe opon we karma ke yogi na bol jo chuka bi da yibi uri ku top jomo keno donyo kay mero pangane me pe timima inche no room ti pangiri era no peke yo me pangane me bernini tinane dano donyo go beru ko a chuk wi le pe opon ibin e chuk la yibi ka beru pon pe opon independent ai we chuka dip no pe opon uno beru ma be no chuka dir mera nga mu chat ka ba mat pere ye win ka ba dano pe oye ana tika tem ngoma city council gitika timone we dano o ka ba gichari ye malo cha ka ba mat manaka pe beri ye ana mero wechi ma chawa jiji bi ye kwera ni chuka dir ke o cha bu ngwen no malo widere no pinchiol beru we dano chawa adek mi di wo ana mero titi eyo uno ko pong ya lo ko kene carte ko man ko mero lo kana ma che pong ma chol win uno kon dano don ye ya lo ko kene chak kakare eno ne ye no beru ni council tego no kwato tiuma tek me kwani dano ke tenguri ka chat ka mo kene mero go chare mero ma che mer yo lo ka zone ngiri winyi waje kene ni zone nge peke woro kama ki chare ki mo ni ki chare ye podde ene no ki ngabe chugara de goria ja gini ene no ngabe kere I won't waste man yor chuwar mo be da tenye ki lor goria ja do anta so I won't waste ene no kiri wala we lwet ke tim ga kama mi ordan wori ye gonya le bon permo e no ni de permo mo ri zilo ko contract order I lo ka ba ki charre to wal bore ko beru ka kok ni mono ko beru do ki ti white trade order tie gen city pop planning pigi from the onset win ana mer wajne ni ikay ne lo ka chuk eguni yeah American council ma lo ter city council ni municipal council report because of access is some section of the main market kagare we upo nyonyi mo ketam wangne mistakes yes chiti chal ki we ko yo a lubo dorano ni contractor tim abandoning site pero mede ki teach petien lo ni material ma ki choy BQ ma merti kere penonge in the domestic market umeri important jema ke wa kero pa contract ya ngayo as I talk now gini ki ngunu weng ti city council ya uno do beru concern pengo ki quoting material comme gina penong domestic market kan erne merke ti kere I chokan to create access from the other side eno ni ka no ki creating access so ne weng no issue me ma dong chap amer wajini ma kidio mo ken ma pe ber ma be e chuk ma dit eni it is a concern para tela concern pa ngate mo ken and issues eni kono dama tiere chuk nyo pege tiere o be kati chalo nyo almanyen e dog one lo ka pen chuk ti area ma telo jema do ti me ye bat pa ro tia per nyuru mirna patte mo pen tiek wane espèce communauté ad hoc kergi for the main market organization nga gene paro ye wi gena chiel mangene luor watu na karma ke miyu chuke ching dano lu tela mo kweno bo kwanyu la lu gena lock up eno no an pela tela la tela chiel mo we no la tela chiel ma do gola pa oui ma ot ke pa ge borre eno ne pela tela be ken wa jo lu tich pagamente go beriye e reorganization of main market be lu tela mo ken ro lu ge mangeti on record pa dok ne aluo be ento ye which ni in mangi ni jui pay luo tin gerti lo pay luo e level mo ke ken e lo trade order ni enini wa wechi ki un mo tenema ti diu an diu in diu ngat mo ken in one or another no diu ngat mo ke ken ken one and it doesn't go well with us enter here which ni e level mo ken trade order implementation future to mwen e karkin junction nga ngene but miso lo government okay ni you can proceed with the rest gulu furbel mo
kamo ken ko be gite to full storage building. Yes. No. Pian pa gak ki charte nguri ken ma. Ori ma pay plan. Pay plan mer yo kono tiki bus park on your state ka kamo mi pay loading uploading e dano o mi check kama te gazette. Itina so issues e on tie anone te on wani ya tie bora wani gen pege planning pege where which in the standing orders of road transport Guinea border it is like a new technology pe matching with the road design mapikan tinana ento where which ma border shall be into existence or shall throwing down to think on how to accommodate them you can make you igni wing uno state more pay ko bere kama ke kerni kay wor yol ke bere yema naxe no bare yo ker stage ye ma no chepe ci mon ngara mo no watch from the Ministry of Works and Transport when border mi orpe ko bet ke stage petit no atiel mi go bet mobile and chepe ci mo border may operating in the central business district. Yes. Because man yote ke kan no border mi or chung wala lia ini goy chimni mor begama ke nyim cho so enuni aye gin manen chalo peketero ke luak an kiri ketiet border ko bede has become an institution ma no ne kadi waje gin na perwata ke kita ke tim kere dong pero di ti alwenyi konge you get it ento i cities mo kenene border period in the CBD including Kampala, they are gazetted streets, my border. Pengono. Yeah. Ilo mawaro, gina ilwane border per. So border. China gitip may wagi piri mga team delivery services again. Di mo part per kapala niyo go chim na mero dek kilometer dek ti dog gan. Peno do ngano tim nganga. Pichan werenero ko wanke de kilometer border. Matia ko nyoko ger ento meta ni go bed chalo wano tele wa kilwa making gang wa very creative we can cut a check mama can we have to accommodate and sustain operation for border era pege we gira pen ino do yo me yenye ko ba and ka ngate mo wajo do ngalo chino dan ma pewli mo chane ko mar me Uganda kan border o churu dan we primary we university border ko we dan chamo pege burkech kakar Morris watika chiaro kadolo ne wadonge topics achiel ma wabenywa ko ento la pin ma meta mi bori Morris we nyim la chweta de ne ka in Morris ma nge ni pailuo ngomo wero tirane lock up mo kene ke kwanya ki okay disite ento back terminal peke gudu any pekios ke wai ruero complying ge check pa pura tigni yo check ngo ma ruero complying ke ati ken jo ma openyo why selective implementation may your description of temporary structures description pagin makaluni kiosks description pagin makaluni containers when where and how umiro chero ye ni gubeti ke kare eno ne ana penyo la gamme ma ke gamma pere I am on record so well kan nen kitia charka ti yamokot bay down do tun ka kamoni amoro pere ken ti kamoken ma joken woro wenyi doktiji eto donc doit ni umiro de yelege magi moge pe di la monge magi moge pe o di donge ma la chun doit ge pexe la peine et la peine gen jo ma miro gon te check wa yin be pege la gamme a pege la gamme di bereling yin ngoni ko itina so but ki bot down ma pero maro nen le an anatele lo ak ene bene ano leta arkan ngata na do gon te check o kere ti donc pe gatte ki there's another thing donc no konyengo ke kare there's another thing they be loko chinete it we kere ke lok ma bigi ke kare ya we cha dog bot Morris to lok ba now Uganda onyo ikwan ma nok ma kwan ma lope ki local politics running government more where democracy where government of the people for the people and the rest of uni Aristotle waene the definition of democracy is
a government of the majority for all. So it is that majority only, the winner takes it only. And it has the liberty applicable. No, applicable. The majority rules it. So now, enter Kaidugi Africa, it is not the majority that rules it. It is the power handle. The few. The power handle any ruling it. Now, ka power handle on nano ni ka eniti ka dugulum. Bukati ki chik. Mayiru ka eniti guchara to his benefit. La bulle dum tika mane. You would see ni ori developers maduong wo yobo ori peke tika pangone. Piene ni wo peke tiane me donyo I ori erone food wati jule ki la tempe achar materi. Giber gi clicking o maro kuija. Siki kote ke check ni ki riem jono ki street ka chero gi ber peke gu piro ka pa otwani. Kumberi ma ki chahor goyo kiose. Cherechinen will lock ups and monogiti te yon. Will you are from Alimia Cheli PRB Alimia big. When Alimia big came here down your atani Alimia big chol pidu abichel. Dalo e beru more after all bichar ku ego. Na yende yenga chate. So ni we are ni checkma ke yubo in Africa is no law at all. That is to me. Can no kong check ma ke yobi Africa is no law at all. It is no law at all. Pe check ma bo. Kena nyemo no go. No, pa pe check ma bo. La waru so peri wa ni mono is no law at all. James Fomo watch it. Any unjust law does not qualify to be a law. Yeah. Well, law for ba check ada Isaac no do no kwere. Jigi pangi inero mambike etamane trade order ni marketing money. Umiyo kar ke lurok mo kene me donyo kan pian wat iwayum na dano donyo lock up bare lock up ke chera juli pere ye pange ngo may game kum gine ano ne kakare wan ker waro lock up de day ne kakare pala ren kat mana nan wala ko ke dujo kerwa ke mana nan wajo kere pere dombana kirma Uganda wa ko kere kade luo area mo don do mi ra nyeng mesite tien lo ka no ngoro dano dudu don pa mi ro da ga tien me kwa ji ko ne anda ka tiga poko ja tingo e to mo wa ti lo ka da jo mati do ni ori ma wanera ka ri prime weng dong jo ma ko ke ro petwero ori en wa ti ki mo de from around about awin is 2.5 million kama techno kon ma ko do ni is 2.5 is 2.5 million enin bicharo gena ngoy or la yue ni donyo ke kenyo nyu overcard ki ke chiwal mo la dirta wa nyi cha shop wise tie ini cha donyo ni ning tien lo kene jo makero gi tie ma dong pe wan ma dong gi tigo gi kero cham gi time to guvu yet gene wan bible bene cha mo kene wae ne gi be me to gi jo me gi tie ni si gwak dong no wan do tie wana don't care pe wabi gaki neno le de iching dano mo kana ne ento ko mai wajo chalo pa boda ne ara ngeni umera machalo honorable Dong Morris mier go chinge ie piane boda chila ko du industry ma dir dong boda kan mai neno ni pepe patiji ching do teno megwa boda chalo me bade gila iba ngeni gitie ki dano maromo chingal dano maromo alibario to alibada mane ani cha yego berutie ma dan mutani ngap na chal be wali ba chele geno na joli ero ne kadum ni go be dom pe boda no wa be kar gi kwa do la ko du dok teacher mir genen yo mene ma ki gwa gi be do gi bana takar mero le kana dong bot jo ma gitie ke kero metelo wa ana po ma takar fo Maurice ob de ke xama no kay tie ko kwede lokum trade order ne ngomay wajo ke ye ko nay mi ma chalo way tambor lo Tama bolo. Ya porque yo alo ay chunu chue ye matera. Tornat bene. Tama wale bolo akene ni. Bedog bi asara ma waro bini ye dum. O beru wona gonya me fonye ke jemo kene. Wa bene wa wuro nyim. Mario megewa en ma ne ke chana wo ke chengi. Abi bere kin jo ma be mi tam new proposal
ni uruto ki chel idwe chel kiramo timo gen makiluon the street auction maramo lo ring road gine ne koko te metu lai long ya jiji ki chel mo kolo I think neither be proposal pe ko kata ke teach mo no biti me ma ano ni kongo gilwoni obedo ni ma awa ki to o lai long ke ni kong auction mo no ke me I know it would be a way me auction de guri ma ke be lor traffic kong ki lor guri nyote ma maran wa ko tan we ke chat kone ake kwene inde donye chat ni ne enoni ci bene idore erno kenyu furga guri eno bo bere yo achil ma wewa dan bere ki kar me meto dok chat ma megi na mario ene memio tam ke dan ni wadonyo une chu kakamano chik chima pian waromo koke tenguri do tenguri kere ko ento merwa ni la met jemma ini charni kaon yango ni pareo a ki dok nyima lobo ti chuk gulo furbi yini so we yearly were establishing ourselves a gazetted market pian ra ti ni ba check bena ana kwana nyang kayin a planning authority machelo gwakchalo city council e wera dana ka charteng yo ma gwar mo chor gwak bod gi receipt e mi receipt gi chul market dues check walk by mistake marka para ring a wet yo chet go dana tenguri ma cholo pe market due bot city council dane taw ke dor council yini ber live pe jamo ken weng ci en bene pebe kanen yini charte weli kerbe de pechur mo chor bor council te ke dong inter temu charte eno kama peke gazette ni char ye che pero dong cher mare che dong maro the planning authority pingo ye jo makiti ti ka temu gena kuman under your watchful eye ci bene dogbal sometimes per technique wa woke uno ki compare machal kedmeno machal dana ko no wa yope me yenyo ko e yo mano pe kel risk doctor toile ko wa be mero gen ma wa a leg gu kwere do waji ni let gere eto wa nero keta wa no yope kwere ka kama lokke kama chek ramo kata ye wa ko kon o ko wa bene o jo wa bene wa be yele ni wa pe wa ling pen gino wa unu yer do ko gane ko mo wan anyway ye ene irwama weng ma papa mo plega na boto foi takara foi matera da foi yin me beru kaneno Tammy Bear TV alego ni mo kanu foot pay liking page ma mai ko foot no pay subscribing bet ki gumma dit meti mo nakit anone following one nan ngom ma pol kar wa beru kar mi kat kwere amero foi wele ma mai ka matera da amero foi Isaac ala mono for media appearance foi matera da foi la dit Maurice for media appearance also chiangwen duchu no wa TikTok show ma chalo kitman wa bete me gitek me na ne lu dirre ni go beru tie wa ko beru ngi tela be cha mu kene fura bera wa gi jiji gena la moro ni romo tela gi wa ko no opinion ma migi shaping ma teka da wa Maurice don wa mera en tele iye wa gi wa weng no beru position we Tammy Bear ka eni wa ka chunga kan wa foi ma teka da foi producer ma me kwa la dieto gen emi foi